रोटरी क्लब ऑफ पर्वरीची चौथी रेन रन हाफ मॅरेथॉन रेस 29 जुलयाक बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियम ते मिरामार आणि परत त्याच रुटान जातली। 10 किलोमीटरांची रेस दवरल्या। शाळेच्या भुरग्यां खातीर 5 किलोमीटरांची रेसय आसतली। ह्या रेसींतल्यान आयिल्ली येणावळ कॅन्सर रिसर्च आणि उपचारांचेर चॅरिटीक वापरतले म्हण रोटरी सांगता। ह्या रेसींत जैतिवंतांक 15, 10 आणि 5,000ची कॅश इनामां आसतली। Rotary Rain Run 2018. Run for your health. Run for women's health. Run with a purpose. Run for a cause. 29 July, Bambolim Stadium. Let's go. The 21-kilometer race will be flagged off at 5:45 in the morning, and the 10K will be flagged off at 6 o'clock, and the fun run, which is 5 kilometer, that will be flagged off at 7:30. We have got 12 super women pacers. This is a charity run supporting the women health and education, especially in the cancer segment. Well, the half marathon prizes will be from 15,000, 10,000 and 5,000 respectively. For mammography, we provide them with a free coupon. So they have to go to RG store. Whatever possible, we try to help the patients if there are. Like last year, we have done about 3 patients where we have assisted them financially. आता पळया गोयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। जगन्नाथ गंगाराम ज्वेलर्सान पणजे फिदाल्गो हॉटेलात ज्वेलरींचे एक्झिबिशन दवरला। आयतार मेरेन एक्झिबिशन चालू आसतले। This time we have brought all kind of आमच्याकडे अँटिक ज्वेलरी आहे, डायमंडची सर्टिफाईड ज्वेलरी आहे आणि आम्ही डिस्काउंट्स ठेवले 50% डिस्काउंट मेकिंग चार्जेस ऑन डायमंड ज्वेलरी आणि गोल्डवरती 20%। तर मला असं वाटतं इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी। आता गणेश चतुर्थी पण येते आहे, तर सगळ्यांनी ह्या अपॉर्च्युनिटीचा नक्कीच लाभ घ्यावा आणि एक्सक्लुझिव्ह कलेक्शन बघायला यावं। विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटी आणि बेताळभाटी उतोर्डा पंचायतीन वन महोत्सव केलो। बेताळभाटी आणि उतोर्डा दर्यादेगेर 5,000 रोपां लायली। I am very happy to see so many young kids, and this is a message for them that whatever you will plant today, please come back after 20 years and see how big your plant has grown. So that means we have to protect it also. It's not just planting, we have to take care. आम्ही हे मुखार अशें सांबाळटले जाल्यार आमी तो कितें तरी कंट्रिब्युशन करपाची गरज आहा। आयज आमी एक निचोव करूया आनी सगळीं हांगा हाजीर आसात तांकां मागतात आनी वर्साक एक तरी झाड लावून आमचो हो नेचर आमी। स्वित्झर्लंडात जावपा आशिल्ल्या 71व्या लुकार्नो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाक अविनाश वाजाचे अ कोल्ड समर नाईट शॉर्ट फिल्म वेचून काडला। आता अशें आसता की टॉप टियर फेस्टिवल आसता वर्ल्डान, कॅन फेस्टिवल बर्लिन, व्हेनिस लोकार्नो आमचो आहा तो, तांकां वर्ल्ड प्रिमियर जाय आसता। सो तुमी आनी खंयसर सुद्दां पब्लीक स्क्रिनींग केले ती एक्सेप्ट करिना। दॅट इज वाय आमचें पिक्चर कंप्लीट जाला हालींच लास्ट मंथूच, पूण आमी जाय जाल्यार मेन सुद्दां एप्रिलान सुद्दां आमी धाडूं शकता फेस्टिवलान, बट आमी रावले वर्ल्ड प्रिमियराक। सो सद्याक आतां आमकां लोकार्नोन एक्सेप्ट केला, सो नाव वी आर फ्री एंड नाव वी कॅन गो टू एनी फेस्टिवल वी वॉन्ट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।